برئیس جمال الدین کانیتورون اندام بری پارلمانتا ترکیه و هر وها اندام پولیت بیرو پارتیا گلجک میوان میک و یک جبشتاران بویا رئیس جمال الدین روش باش هون وک پارتین در وی د صلاتا ترکیه چاول به پی واجوه دنیرن بری هر تشتی 41 سال کو شرکی چکداری بداوی بود داویاوی ده کو رخستنه بریارا چکدانی دانه جبو ترکیه گلکی گرینگه جبو همون مروبین کل ترکیه دیجین گرینگه آشتی هر دم جشر و جهر تندو تجیه بنرختره هجاتره جبر وی که جی ام بخوا اف پیواجو که دست بکریه ام ارینی بدنرخینن و جبو که پیواجو به قوناغا چکدانه بدا تمام بوه و پشتی وی جی جبو مروف کاربن لهم بری وان نحقی چه نبه نحقوقی چه نبه او تشتکو وهاد بینجبو کش هولی رابن ده بنگه که دموکراتیک ده پرسا کرد به چاره سر کرن ام بخواه بوه هیوینه که او قوناغ وره باشه استنگی یعنی ایرو تدی سرناو کنفرانس بخوشی آشتیا به زحمت یا ترکیه بویا قناغ زحمت و درباس بوینه چه زحمتی یک مایه نهال پیشیا پیواجوه؟ هنک تشت یعنی وه بونه کانگرن وقت پنجه شیر بونه آوانه چاره سر کرن گلکی زحمته لترکیه نزدیکی 100 سالی زیده 100 سالی دیروکا کوماره ده دمن دیار ده کرد لهم بریوان نحقی چه بو کوس کرد وساد فکرن و بچکداری آن بیچک تفگر آوا کرنه تمنبری و تکوشین کرنه حرکت داوی کو حشته و چاران دست پیکر ایرو روزامه ده قوناغا کو هاتیه چک خودی تینه جبر وی که جی ام بخوا وک پارتی وک شخصی رودا و عالی آنینه گل هف و او مجارتی نقاش کرن از پر هجاد بینم و هولدانا روداوه لی چه ماه قوز زحمته او آشتی جبر کو یک دمین درش چکداری شرک هبو و ده انجام ده هجمارک زیده بشک جواکی مغدورن مالباتن غازیان شهیدان هنه دایکن آشتی هنه کو دایکن اندامن پککینه لعالیه دن رخستن جدا هنه کو بوی آوائی هنک جورن نیاسایی مثلا روشکی آواده کن و هنک بش هنج ویاجی فیده دگرن آوانا نخوازن که شر بداوی ببین جبر که فیده جوی شری دگرن یادجی بداوی بونا شر و آوا کرنا آشتی نرخین دموکراسی دوی درکوین پیش جبر که اف تکوشینه چکداری هر دم ری وکریه کو بریارن در وی دموکراسی بینداین بویه هنجه تاوان بریارن نه دموکرات جبر وی که جی کارکی زحمت تکرن و بهویا خوده کو بسر بکوه ترکیه که به شر به پفچون چکداری دکاره ترکیه کی چاوا به لروجهلاتا ناوین لهمبری ولاتن جیرانن خواه از وها بجم لروجلاتا ناوین لناوچه نتنه ترکیه لحمو روجلاتا ناوین دوی تروج هول رابه
دما ام وی پیواژوک دبیجن ترکیه به ترور لسوریه العراق و لحرم دنجی لفلسطینه دوی اف ترور رابه دمک به ترور به چه بوا نتنه بحثا اسرائیل دکم نت ترورا فلسطین'e teröra İsrail hem beri Filistin'e ji behsa jî dikim. Li vê navçe yani destpêşxeriyeke ku hatiye kirin ku bingeha yektiya Avrupayê hatibû kirin li herêmê bê ku sînor bên guhertin divê sînor bêwate bibin. Yani pêşengiya wê Tirkiye kare bike. Ne tane ji bo Tirkiye baş bûne, ne ji bo Türkan tane, ji bo Kurdan Araban jî wê baş be, ji bo hemû xelkên ku li herêmê dijîn wê hêja be, ciyekî ku çek nebin, çek bêdeng bibin, wê aboriya wê jî baş bibe, wê bazirganî danûstana aborî jî geş bibe li rojata navîn, û wê bibe hewzekî aştiyê rastî, alî pêşveçûn aborî de jî wê çêbibe ku refeha mirovan zêdetir bibe. Ji vî alî jî ev pêvaja li Tirkiye wê li hemû rojata navîn eger bela bibe bawerim wê encamên bi xêr jî derkevin. Gelek spas berêz Cemalettin Kanîtoran endamê berê Parlamentoya Tirkiye û endamê Polîtbîroya Partiya Gelecek dibû mêvanê me.